Istorija Stavrosa začinje još od praistorijskog doba, a novija istorija od izbeglica koje su došle iz Male Azije, naime posle pada Vizantijskog carstva ili posle poraza grčke vojske od Turaka 1922. i 1023. Hiljade ljudi je moralo napuštiti svoja vekovna ognjišta i nastaniti severne delove Grčke. Najveću grčku provinciju Makedoniju. Stanac, jedna stolica. Skroz dobar. Da. Da. Ovdje čak piše i WC. Ima i WC. A, zatvoren. Ništa. Pa kako baš danas? Bože. Kakav je to dan utorak? To je neki običan dan. Sad ćeš da crkneš. Aha. Shit. Morat ćemo da koristimo šumicu. Tu smeje naša Slavica. Pa ne znam da li je ovo... Bože, gospode. Crkli su. Da li je to to? Možda tamo ima. Nastavljamo dalje. Ovo je samo za odmor. Ovo nisam očekivao. Evo, ispunila ti se želja da se penješ po brdima. Gdje se malo pomeri. Pomeri se malo. Kako? Pa da snimam. Ovo je uspon. Ludila. Jeste. Nema više toga. Jupi! To je to. Akropolis. Kao u Atini. Akropolis. Jej! Ko na vrhu svijeta.
Samo ovdje, kad smo, u ovom delu vidimo ostatke jedne tvrđave i tu je bila jedna kula visine 15 metara. Jer znamo da je dugo godina se mislilo da je Aristotel rođen na Stagiri koja se nalazi na Halkidikiju u blizini Stratonija, ali kada je otkrivena Stagira, potvrđeno je i dokazano da je on tu rođen. Zato je i njegov park u blizini sela Stagire. Možete razgledati, slikati se. Ulazimo pravo na ovaj tamo. Da, pravo. Što smo mladi brzo. Žene su u obavezi da plove na udaljenosti 500 metara od obale. U neposrednoj blizini ćemo ugledati napušteni ruski skit.
postoji i idioritmičko monaštvo gde monasi posjeduju svoju imovinu i sami se staraju o svojim potrebama. Danas se ovaj vid života primenjuje samo u skitama. Mnogi monasi su po ugledu na svetog Atanasija gradili veće i manje manastire. Istorija navodi da od 11. veka postoji 180 manastira i da ih je u 13. veku već bilo 300. Većina ih je stradala od piratskih napada i pljačkanja, kao i u toku latinskih osvajanja u krstaškim pohodima prema istoku. Tako je do danas opstalo 20 velikih manastira, 12 skita, to su manje monaške zajednice u kojima monasi žive posvećeni molitve i radu u teže pristupačnim predelima i dosta naseobina koje su se zatekle u priobalju i u unutrašnjosti poluostrva. Među njima su kelije, kolibe, staništa i ispusnice. Peintre fameux de l'école de Pointe. Sa bibliothèque renferme 3000 livres imprimés et des manuscrits sur parchemin et sur papyrus. Dans la chapelle de la Vierge, il y a l'icône miraculeuse de la Vierge Gorgo-Epikos. Izgradnja je počela 1800. godine, a dovršena je 1865. Od perioda kada je u manastiru živjelo i 2000 monaha, danas ih je preostalo svega 60. Glavna crkva je posvećena Svetom Pantelimonu, gde se čuva i glava svetog velikomučenika, dok se na severnoj strani nalazi građevina od 6 spratova gde su smešteni i drugi hramovi. Među njima su poznati hram Pokrova Presvete Bogorodice i crkva Svetog Aleksandra Nevskog, bogato ukrašena zlatom. U velikom zvoniku nalaze se i najveće zvono na svetu koje je teško 13 tona. Među relikvijama manastira izdvajaju se ikona Svetog Pantelimona i Bogorodice Jerusalimske. The Catholicon is dedicated to the 40 martyrs.
nas na brodiću koji nas je vodio na obilazak oko Svete Gore, poluostrva Athos. Sada se putovanje približava kraju, a jedan od članova posade nam je sad skrenuo pažnju da u ovoj zoni, u ovom delu zaliva, često delfini prilaze brodu i druže se sa nama. Tako da evo, imali ste prilike da vidite kratki snimak tog druženja, njihove radosti. Veliki pozdrav, hvala. Došli smo na svadbu. A znamo kako treba. Je treba i kum. Ne. Izaći ćemo da je... Mi idemo u prodavnicu. Mi desno idemo u prodavnicu. Evo ih sad. Idemo u diskoteku.